Niger techo yuwarega kun mio ni kun mio ulambuji ameti gulu man ulambuji Philip Odoki mebiru winyu kopyo go dushu amene nduario medu eme aparu ya chiel putpe yo kara menu miro Wonnyaci nyen gam kediti ne ya bod ibuze Yosam Odur Ebii donc winyu biru ame uchung pe Lango Cultural Foundation keru pili amena tikire ngecha malo me petwere ame uchung pe Lango Cultural Institution mebiru aju in cases ni unu keru kinu chadene kina ngapapat memeyo defending case gi kitame tikara chekere donc amol komte binu chekone munu chabita mo karne kara nduti unyu pidi changwen ni emi yongole yora de kapapat acheli yakiragi emi yongole nyuamero bine otokiku debiro mi yongol onyo kape en ichual lo ngol manen ni beo email warga mechime email kadang pe en utikere nyu yemo luni zoom me kubere me internet me mi yongol mana tira dan abendo yintuiti nene dali video akarenti lo baho akarenti gulu akarenti lira yinuiti nene kitame entia kopkere donc tabino chekono tinidi chawa bor kire no shomo dicheng ename ngola ni me gikinu binu katie donc chakana nen chawa bor inu shomo dicheng tunu kere na hotino ni onu wudiga lo nge papat kere pirida kere loat tia koro me winyu adoge me kitame ngol man entikere donc galbi ngola ni porre mere dushu tie porre pira bisiel wiario obera ngola metia deep porre pira bisiel wiario ame wanda nu tinu ni cha wario kere nushu me utinu ni donc amidni okwan rogocha ametie ame romkina paru ya ngwen ame ukihone ame ulambuji umeo tie orders aparu ya ngwen ame ukihumeo awopere kire kitame ngole tie karachel kire donc ami yikare me kwano order meda machel ame ulambuji Philip Odoki umeo eto tie rogocha aparu ya ngwen twal ame umeo awopere kire kitame ngola ni tiuka dokere kire kitame kogo unutie kire nyimu kigo atira Pi kitame BF ko gere win radio warga por pia bisiel wiaria mana mengola ento dong one word ikom copy ko win radio kitame BF ko kere ochungeti en ko ba mera ma par wi angwen ame angol ko Philip Odoki ukatu kere mera machiel win radio ukiku yunge winyu kere ngiyo kere kwedo te katu kere mohagi ibe barangol ko Philip Odoki ni manono yera mo binu yera kere Dr. Engineer Moses Michael Odongo Okune charwo nyaki melawni pechung yento pe lobo ke chik angol ko tiu ke lemon me nal and void manu point mena machiel I papara mengola ni I kia kina points apara ngwena mangol ko katu kere yera mo yer kere Engineer Moses Michael Odongo Okune tie nal and void manu Mena Machiel, Mena Mario, BF in Bimio. Mena Mario, I don't Calvin Jacobini Manu, we have one lemon and Ebony Lao, Jaconi, an order stopping 4 to 6 defendants. Jombagiti, Tomu Tim, Hamza Okelo, Vincent Ling, from acting or holding out as members of the Electoral Commission of the institution of the Paramount Chief of Lao. So, Monu Kobri, Ogeom, Tomu Tim, Ogeom, Hamza Okelo, Ogwang Vincent Ling peme mede kiritich achalo member medula me buoyera tira pi Wonnyaci melango donc ça pour saliga binumi wa order mena madek kitametikere ko po bi studio sample studio mena team for you mega tech to 12 atap ne mero po yo ba tien jigna me luak junuti yakuro ana receiving calls upon pe copy we hawara tiatire gina me assignment no mia assignment na madek pero an order tiene an order quashing all actions of the 4th and the 6th defendants Otim Tom Okelo Hamza and Vincent Ling jointly and severally as the Electoral Commission of the institution of the Paramount Chief of Lango take up ne rogo chani ngolo ko gino dushu
ame dan na mangwen kari tiyo ngola ni na mangwen kre bishel cha ubedo nga defendants et nyingo ti kan bedo tim tom o kero Hamza kre Vincent Oling kre dong jo dusha me lunga le kre nying me electoral commission ame mier gino ket yera pi Wonnyaci malao o ngola gino tim ko dushu Wait, Sam. We have been but Andrew, maybe me wa a point na mangwen iko ngola man. Na mangwen ko boni ngo me jono te mo dushu yo ma kwa nyingi no no otoro chika pol amiro tiker me yubu yera meta kwaro me Wonnyaci Mabiro kita meukato kara checker eno Calvin. But wore wada mena mabora we do the point ti oda sarma pa ngwen. We check e kada do chen we me de kede mena mabora man voice of Lao FM ti winyo yoba mengola mokato yukika duong ya kina yoba meta kwa mela betchok. Bruno Saliga and Birmi wa mano roko chao kene amuke bora na okato kene. Order number boro ametikan tia ko boni an order directing the Minister of Gender, Labor and Social Development to the gazette the first defendant as the paramount chief of Lango. Marano tia gonya ni manuno roko chani order ni ogolo roko cha both minister me gender labor and social development me wo kwanyo ko nying dana me ko hoti ko matia gama don na matiel wo kwanyo nyoko gazette gamente achalo Wonnyaci malao minister mero kwanyoko gazette gamente achalo minister achalo Wonnyaci malao mano order number boro no. Point 12 Sam we have been but Andrew me wa order na mabongo. order na ngwen akonya direct le balance ko boni Ogwang Okul kita mo yero kede e o kere chik ko be Wonnyaci malao. Okay, what Dennis? Order number 5 chapter ni ojoho group Ogwang Okul kere wichere me wora nyim kere yobo kwera moro keken me keto Ogwang Okul ikom achalo Wonnyaci ameo yero melao. Order number parachel le mora ko permanent injunction to forbid third counter defendant Dixon Ogwang Okul from performing any function of the paramount chief of Lao. Monte ko ni okela genda ngatwale ikom Dixon Ogwang Okul me pete mo ginoro keken nying me Wonnyaci melao. Order kene me number par we are yo. Don Calvin Ilemonotini a declaration that His Highness Yosam Odur Ebii is still the paramount chief of Lango. Mele blauta gonyeri manu rocha ni chiuni manu aduom Yosam Odur Ebii ename purubiri Wonnyaci me Lango. Na mapara dek ukiho katoke roku chani Ministry me Gender, Labor and Social Development mirdwak nying Mzee Yosam Odur Ebii achalo Wonnyaci melao member secretary lao achalo Wonnyaci Nama giki nama parangwen takoboni each party to bear their own cost in the matter. Nyurni Johnny Duch pe yimutao iwingator kiken gindushu binu pan mumuchol dani pan mumuchol bar watare jaitung da pan mumuchol bot ngatoken oriemo adotien ngola doti abo yimutao iwi jamor kiken Jena do rewu ti ukere nu da do wondo yi kanya. Ni de kanya chol tene kom ke pian nu kopti po pad prayers nu tie jo ato man ko ni pe Andrew pot pa we war ko be magiki ka to ni yagi me yora. po yetwala Calvin atamani luak melao na hanene biku wan beno konsa na pol ni ngote te mero ko ne amut me okiha katu erbete katu eto mero kor chawa ma ngol kop ama yukede ngola mere atamani katu cha ber jo winyu punyo ngamo katu achalo kot jo me warchi atamani gin lobo ngame okiho katu kede atamani parties dushu dio neni war gini shik kita me okiho katu kede roho cha polo pa me wana kwano kan atamani mana berubina pera tek kame jo meltini apoyo. Tushwali jo mete winyo radio voice of Lao poyo unu meken wa kare kare ting nechulil me wano marbe yo kare
wan bero wopo yo piru ni chaki na ya giki ayora beda bero ke lo kompatira kita ma wor kede yore inyimu kihu apenya me angor kop da bero pepenyo okay umio wadang ungeo ni pichere a wok kita me mier dang wok kede akari kunu bedi nu peo tu ngeyo ni ngola ni nu ramo bedo kiti akwa ye kani ujong bedatie iyunge ngola man ba mi ugum BF copy megiki. Poi mate kita me Dennis Okobukede adun Calvin man podukele wa ya giki mem following up copy and chahere ya chake ame pidi chahere kere nutuni ya giki ame omio ngol dong ti ame okato atawni manu tunani na dihini utiku nuwa no binu ni ya bota opilida ame uchung pi lango cultural foundation mana pilida ya Emmanuel Igaromiat kero wore mere ya kenage Innocent Okony kero bua misa kwa ho tamgi kumkita mengola ni ukatu kere ubinda ngetemete hawa dusume winyu iboto pilida ame uchung pi lango cultural institution ame uchung pi engineer Dr. Michael Moses Okune ame uchung pi William Modo karachel kere awitome omola chol odiek unywale chen jojo jwango pota me winyi boto pilida gi akwa hom kita megino jolo kere ngola ni kere nyu tamgi bilu ni ngo ikum kita me ngola ni tiuka to kede so monu tuti ya kino pilida ti ya pilida me ti neto lagoro matek man Dr. Adam Makboti Bwanga me kere Patrick Kuira mo bidu speaker mem Lira City Council doka lokpili pi laonka jiro institution medo karache kere Gabriel Obua medo karache kere ngol kopa me we doctor man en Simon Peter Odo kere ngol kopu kena meti kere ngecha malo Quirinas o Yugyo Nono me winyi tutu bodge kira ngo ame gino jolo kere ngolni kere ngo kene dohe ame dung binuti mera gina chalo pirida yung ngolli enikato adon Calvin. by the way BF ajaria yoni upero gini joa teka pelare John upero joa teka pelare modu ka komentara ro medo no sada ria yo dushu Otelo gini ye Why Dennis? Ana kobuni adwong Calvin. Atela obanga na yero. Adeteli. Bible ko manno. Da mano no ber tutel wak melango. Memo you justice. Awo mata jodu su kobuni okor ngola kot. Koru ka tukere tam. Emi je woranyin. Ana tamni binu konyowa koro mi wadu su hunu achalo wak melango break. Iti chobanga tigina me oloni meditation ini doc do wodoro yi chunyi keni your actions gina yini timu as an individual kado itimu gina me oloni meditation yindo iweko bal utoli ko ni weko bal muri ko bal ai to timu kisha Ite dote nyimo ba to eri ke megeni ke megeni. Pi wang te oj pi balla yini tim. Eka te ye na weko ballo te tim ero kisha. Eka te won ngani. Ade tele. Lua kameti yo ho. Dana chiela chieli ni winyo. Miero ilwodo ri chunya piri keni. Ka wana chalo la on luodo ri chunya piri wa kenwa. Bino mi space boto banga meti utit mela wa un. Compare how I'm doing it. Jamo kene pere ke kor petwere. Especially take gina me obanga. I mean to you ginore ye. Wora bor te bero ba yonna. Yonna wora bor te poro nu e luogo kanare ka yai. Kitu luogo ke da pero era ko be gato. Luogo dok jo cho be ko re che no wora moanyi puya da luogo e. Ora bi ngolo no kado yai. Ade tele. So it's almost the same thing. Dong one chalo utit me wiyamu one of me win information na ko jo tia go yichim kot ukobongo gina koruko bena wan koboni. Peda o mero megwa mori ye. Sides are yoni dushibiro sides are jo melango. Ubino be unu pinga chalo rock to na no ngote mari yakira wa unu. Gina ka pira teki bilogoni. Uberu ye khere. Nenno kana me yin gor ni uberi yete ye here eki ye here mi loboni yini ber dana meti kwa yota petwere ero teki pe ye here
uturi tete me mi bero kato yere donc I'm very sure ba me udu shugum adom ba me udu shugum wegi kamano ba biru ko kopati ya kinawa mara kre kuch account wani Why so some Bruno spoil you with radio fi winyu yoba kitame ngwala man wor kere jam radio voice of life family yung ber mi yore opo diki kitame yoba ber wor kere en bala manono o deliver copy me ngwala kitame wor kere pe yindo ikeng yoba me we media diki ko we do medical nungu analysis ukere adon akola papa kitame do be for kere pe chawani medical radio voice of life FM. Can check the Loud News channel. I made up for like a meal while you want to do some video, but what pocket make or work it. Voice 12, you made it with the voice of Loud. Can check the Loud News channel. But to allow one man tell you where check. I can't order do it or go your music in Morocco. Me on your piano. Call a pap, Yosam Odur Ebii. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.